den concrete na we so nya ma emema nko a o maya bi wom because oba kosia be me boy na boy no introduce you so we dey wonu ma we high e ma okra timi ye den e fom pa ne che e ma timi ye fire ho che e ma ho den enti ne meme so mo disi ma no so ani na ma no so no e sia meme e dey do ma se why omo say ye do ma se pa CJ na me ye we so na no me de wo ekọ Ghana Immigration Service omo ye border no so do nim say enipa bi abopọ so ye den emfa oni kokoo bo ase de ye betu makwakoduru no wo mo de betwa border akobi man so Togo CJ na wo sheda obokrata yi muni amane e da ya gallons mako 1115 ena nipa bi asese kokoo beans no CJ oma sese gumu nyina edi twa border smuggle na daily graphic abo ho amane e wo ne back page a wo mo chesa Akanu sector command Ghana Immigration Service ena wo mo ensa kasa eye gallons ya ene CJ wo de wa hewe abeka se eden so beka say anwa we dey say wo kufuo gallon yellow nti anwa ye de ko na bi adwenwa na enwa obi aye a wo de ko we nyina de gu ho nyina cocoa beans ne wo mu cocoa beans ko bibini cocoa beans tese ye ya adwen say smuggling ne ye de be ko de kwan bi aso ye de be ko enti say no me ne we kasa yi wo matche as I said, Niama nyina kwakodi wo nsem immigration for nsem na superintendent Michael Amwakwata wono na oye penya wokasa ema Ghana Immigration Service na wabo sa amanie a wode ato yenim esenye na ekita gallons ye de kono AS 2103-W Ibrahim Fatau na wotwisa ese Ibrahim omate no a wakwakọbo hyehyemu na mahunu nipa kon de sa kokọ binsi eso wo mo so wo emfa nkonkotwa boda enko a eni kotokuom eni botomu egu gallon mu a yesilisili ano na we cry sanya tip of no bi beboa ama immigration for a tip of asidi wo se etwemu a so wo dia wadwan ne se ya nwa na ekwa na sa adwongu bi ya na se enwu bi ya ye ne de ko akoton kokọ binsi ne gum ode ko intibede wakasa yi wo mache wo mo e wo boda no so a hyehyemu asase e bekoso na CJ daily graphic anim ha ya no e bo amane efie dunie efita fimpim mienu ene edu na 2014 e de besi 2023 no e ba no aban asoye ne aban nwumamu ene ade a e ka omabo Ghana e ye 99.57 billion Ghana cedi ene e ka sika ya hwere na sa sika nyina no bi wono ma ka sika bi fancy ye de sika bi ama bosia no eye within enkasa besia na ewose aban adwuma koku a na owo studio de besia ne man na oso ogegeba sika nyina akam sika no mantumi anyeje eno dan chenso a se ye de sika kwoto daily graphic ekita me manya ho receipt bi ameche sampa sa graphic metoye enti government institutions ni department ni ade de chese bubro CJ ban sikasama wo mo ye ne se basa e wo honom eno to daily graphic eka ho asam e wo ha na National Education Forum ensusue ni bia abeto dwane se aban entume emfa school ho kanyina eno ne ensusue wo mo de aba beto abonten to mo de ne se aban aso de ne se eba na chechefo akatua enkonya nkwada betena so suku dan nkwada betena mosua de border nkwada adasa chechefo betena de wo so akade na achechefo hia ene ade no eno na ye aban aso de na momo no se school uniform ene examination fee ni ade de ense saban fa sa aka de to ne ho so e wo saban gyan na awofo etu o made eno eye ensusue ni bia education forum a course no efiri mu aba daily graphic abo ho amane na mefa baako enwie na fei okay enti get funded yen so no enwuma suamu nsusuye na no wo mo chese get funded to be to aso aso mo scholarship get funded adwuma enya scholarship ma wo mo de na infrastructure enti wo mo hye so betumi aboa na enya suku adan ahodo dodo no a suku ni akwada bia benya babia atra kosuade na akade bia so mo hia no so no wo mo tumi provide ediama enti sinye da obokata no ene ensem e ba ye ne de megidi se de ye di kan bobo bosuyi ya sem kase pa ya wasa ye boso na ya kenkan enti ma memfa eno na menwie why CJ ma memfa wie na men sorry so